unyazi lwezulu lo mfana ubhoqile umfana waSimelani ithempeli engibhekiswe lona ithembekani kwaFelix amen. Job 42 verse 4 sisuka emanzi imtoti bantwana baNkulunkulu selizwele umemo phakathi kwale ndawo ukuthi hayi ake nisuke eThekwini nize lapha emakhaya ibonkosi. Ayikho enye into esihamba ngayo, sihamba ngevangeli lonyazi kuphela ibongunyazi. Kufanele uma umuntu onyazi ube nesimile ibongunyazi. Noma ungenawo amazinyo kodwa smile. Ngoba ayikho into enhle njengosmile. Uma ungasmile uyanyanyeka kubantu kodwa umuntu osmile uyathandeka kubantu. Yabo makuthiwa kuhlene mina lonke ngingaphuma. Ngoyindlela engakhiwe ngayo. Kodwa ukusengikhuleka ngijwayele phansi kwabantu ngenze njani? Angibe nesimanga ayibonga inkosi. 42 verse 4 Job. Yizwa manje nami ngizokhuluma. Yizwa manje nami ngizokhuluma. Ngicela ukuba ungilalele. Inye into engicela ukuba nisilalela ayibonga unyazi. Inkosi ikusisa. Uma sihleze emlazi kwathi ngesinye isikhathi kwabe sekugula enye inkosazana. Yagula le nkosazana babamba bazali babamba bayeka. Uma bebamba bezama izaba ngale nkosazana kwabonakala ukuthi hayi ukugula kungamandla. Alikho emanazele selinye ithemba esinalo ngaphandle kaShele bayibonga inkosi. Alikho elinye ithemba ngaphandle konyazi lwezulu. Basebenzi bona hayi njengoba sesibambile sayeka le nkosazana ayilapheki futhi iyagula ayisindi asithatheni sihambise ebuhleni bamaNazaretha nathi makukhona umuntu oba nenkinga asimthathe simuse ebuhleni hayi noma umonga kilo sizayo. Base behamba nayo bayise enkosini uthi ngamakhosazana maye befika phambi kwenkosi basibecela kubefundisi ukuthi cha nangu umntwana usenesikhathi eside uyagula lo mntwana akalapheki sesizame zonke izaba shebo ingcwele uwe kuphela osulithemba lethu yabe sithula inkosi yasephakameni ithi muphi umama lo mntwana wabeseza umama ithi inkosi yasephakameni mama uma lo mntwana edlula emhlabeni anothatha imbuzi mase niyayinquma kuleyo mbuzi nithatha inyongo nimngcwabe kanti nenyongo lo mntwana. Ayisho inkosi makaphile. Ithi ngoba lo mntwana uhlala emakhosazaneni wambozi nansuka wayesengaphelele wasewangcolisa namakhosazana uma ehamba emhlabeni engcotshana lenyongo ukuzageza amakhosazana asemoyeni. Simbozile thina kufanele ukuthi semose. Wabizolo ufika abantu bafike umkhokheli Nehemiah 10 verse 30. Uma befika abantu umkhokheli waleli bandla baqhama ngaphandle bathi umkhokheli insizwa yethu kunenkosazana eyibonile lapha manje na umuntu ongelona iNazaretha nomuntu oyiNazaretha balobolelana kanjani? Sithathelani ingane zethu maNazaretha siziphisa abanye abantu. Uthi yabona umuntu ugundile ikhanda limbungulu kodwa ushada nenkosazana yakuleli bandla. Uthini ke mgide isikhombisa? Uthini ngokuthi lo mntwana kumele ahambe aye entabeni iKhenani usiyamhlukanisa neKhenani ingoba sebandleni namaNazaretha asinawo asathanda imali ngoba le mali sibulele ibandla. Ngoba nasi isigwili sendawo sithatha ingane yakho mase kuyasuka kodwa ngaleyo mhlanganiso suka bekhona abashumayeli bakhona futhi abavana befundisi bakhona ngoba suka bakhona imali. Kuze qashwe insizwa okuthiwa sibalibani bazokhiphula yini bahambe beyogida sebekhokhela imali ukuthi bahambe beyogida bedayisa lengane kaShembe. Ithi incwadi okuba singaniki
ngokuba singaniki izintombi zethu abantu bezwe singathatha amakhosazane ethe mahle kangaka siwadayise kubantu beswe singathathela abafana bethu izintombi nathi zabo futhi bafowethu asiyeke uhubha namabhlukwe kodwa siphinde siphathele embhobho kodwa ngaphandle siyaziwa zathi umuntu hayi nami nginoshembe wami nami nginenhlasuthi yami noma abantu bezwe beletha impahla noma abantu bezwe beletha impahla yabo ukuba bezoyithengisa ngosuku lwesabatha ngesabatha befuna ukuthengisa ngakho befuna ukuyithengisa impahla yabo ngokuba singathengi ngesabatha bangaka abana abathengile ngesabatha isabatha salotshiwe kithi wena okhipha imali yakho wathenga ngelanga lesabatha ngale mali le udlulile lapha eSulmaneni noma laphana kulabo bofika wathenga yiyo futhi lena ozonikela ngayo masuthi hayi kade nginikela ushebhake ngiphenduli awazi ukuthi le mali yana mhlawumbe umuntu ubamba inkunzi wachitha igazi inyama imali le ozonikela ngayo imali lena yezinyembe zomunye umuntu bangaka abathengile ngesabatha baphaphisa izandla inkosi kusise baba inkonzo ifishayo khosula ngesabatha ungakhiphi umnikelo wakho ngoba umnikelo wonke uqale emsamo uhlale 7 days ukhulume kuwo masusuka nomnikelo ulethe embengeni lo mnikelo uhlambulukile amsani lesizindaba Jeremiah 29 verse 5 namhlanje insizwa zibele ukuthenga amafoni abiza 24,000 ifoni ama iPhone athi umuntu angifuni ukushutha ngefoni ezobonisa umuntu ngemuva athenge ifoni ka 24,000 kodwa anawo umkhwekazi uthenga ifoni ka 24,000 kodwa usabhaqa ngobanana ngayibamba kanjani enye inhlansuthi ibhaqe ngobanana ilithuma wengane yayo ngalalela mfana wami njengoba ubhaqalana uma ufa manje nakwelizayo futhi ubhaqe ngobanana 29 verse 5 Jeremiah bafowethu 20 afiswa sigijimeni kodwa le phone ka 24,000 ekhaya asikho isibaya ayikho imbuzi awunasho ikhude awunasho inkomo ekhaya kodwa uphatha ifone ebizayo enamakhamera awu more than 5 siyaphi nebandla bafowethu sihlezi la sifaka iMnazaretha ebizayo sithenga imqhele sithenga imvunulo kodwa unawo umphekazi le phone ya 24,000 inkomo you 10,000 after 2 years le phone isifile le nkomo inenkonyane iyazali yaqhubeka yiyo lepo uthatha ngayo ehamba yolobola ngayo uso lo nkosikazi usombhincisa isidwaba umbhincisa ngayiphi inkomo sesathenga zonke ilokhuzana idwaba laba lesidwaba sokuthenga amaqala sokuthetha amaqala sibafaka bamkomye komakoti bethu siyaswa la umakoti ulola kuyathetha ngoba vele kwakuthetha icala ngalesi sidwaba kanti le yankomo okade ebhoboza isona sikhumba leso isona sidwaba sakhe leso bangaka abantu abasigcina lezo sikhumba leso noma sagcina sibeka phezulu kwendlu bangaka umuntu ngoba umuntu usina ngesidwaba ongena ngasemzini funda ba yakhani izindlu nansi into bafuthe sibhekane nayo masakhe izindlu asihlale silinda amafa abazali bethu nihlale ku umuntu asabe igwala angafuni ukuphuma kubo akhela iceleni athanga dumuzwa kithi inini lawo ngoba lowo mslowo okhiphela iceleni umkhakha uyobizwa nini ngesibongo sathu umuzi kaMasibanibani ngoba lo mzi lowo usitili sathiwa ikwamahadebe lapho kubiza umntamka babo wakho hayi ukuthi kuzobizwa wakho kodwa phuma bowinsizwa ukuze mawuhlezi lapha uthi ngamangqonqe bonkosi yakhani izindlu funda ba Jalani amasiko qaliqaleni yakhani izindlu bafowethu nihlale ku hayi ama bedroom ibhokisi lomshado awangena zabemabili egcekeni linye
yakhanyizile ufuna ugana uhlala kwi-bedroom uzofaka ibhokisi la kwangena khona ibhostama wakho ngoba uyigwala ufuna kwakho umuzi funda Tshalani amasiko. uma suhambile wayo wakwakha la wakha khona yila usuzo nendawo esabeni la usuzotshala khona amasiko Nide ithelo zawo. wena nomkakho insimu yadividwa kunensimu kanokhubulwane yamakhosazana akulelo gceke iphi insimu yamakhosazana usibusisa indaba sesingayihlukanisa insimu emakhaya hambisani lesi sindaba sasikanoma kodwa abancane sasikathola manje nu manje amanu ayithandayo athi bayifaka idavadi thwale idavadi uzothisebenzaphi sekukhona manje amadavadi akho uthi uyingungumba usiyasuka lo makoti usetheliwe ngenyongo ngomakhanjiwa esekhala lo makoti umamezala umama umfana bayahamba beyokhehla umalokazana kwabo angena umalokazana ekhaya emzini nentsoyi emanzi usiyasuka lo makoti usengenile lapha ekhaya useyalapha ekhonteni lapha kukhona abantu bokufika lapha khona ishangane ngathi ishangane linesaluni intsoye lapha ekhaya iyahamba yalaphayana kuyogezwa ikhanda ngentsoya la ekhaya kubaba ngisesithandana namanobu kodwa abasha bayithandayo intsoya lapha ekhaya iyaphuma niyogezwa ishangane esaluni wena myeni wakhe awazi uzulithinta ikhanda lomkakho kodwa ishangane liyalithinta ikhanda lomkakho ukhona uhlala kahle kulowo muzi ina phela shangane lisithayi lesinwele ezinkulu ake sithi ubujima kodwa noma kuthiwa kunesifo ekhaya umuntu oqala athatha isikelo asika umkakhe umyeni le mshado evunguzela ngakho ingakusoba khona imishado nama expiring date ngoba sesiyasuka siyalaphayana eshanganeni intsoya lapha ekhaya isale eshanganeni umuntu azahlala azaqethuke nanefoni ebizayo ngenye imini sengihlala phansi bafowethu isikhathi asiqhunyelwa ngasona kodwa ngenye imini usuku insizwa yakwamaphumulo insizwa yamaphumulo ithanda nentombi yakwampofana yithi kanjalo sigebengu wabona becopse emehle ebomvu nje ilazi igebengu azasuka umuntu athayi nama ngihambe ngokhetha inkosi yasephakameni ukuze ngithole inhlansuthi akuyoganda afidlale ngawo balandaba banali iqiniso lensizwa yakamaphumulo ithanda nentombazane yakwampofana kwahamba izinto zazinhle bethandana thema bethandana kwabe sekuyavela ungiyashekhaya uthe suvela ungiyashekhaya babe sebeyabuya laba kampofana bezemzini kamaphumulo mabefika kamaphumulo bathi nangu umntwana ungalapha ekhaya isenzizwa kamaphumulo lo mntwana njobe bomvu angimazi kwasebusheni bami angimazi lo mntwana wasiye lensizwe iphiki ingane yayo namhlanje sesikhethe inkosi ukuthi akunengane ekhaya ungaphandle namhlanje sifaka ngisho amaqhubu namhlanje nasifaka imnazana senibizayo kodwa kunomntwana okhala ngaphandle subizwa ngomntaka mkhulu ithi lensizwa ngizobona emva kwenyanga ezintathu yabe sihamba intombazane nabazali bayo ngoba ukho lengakhomba khona yahamba isonto laqhuba inyanga yaqhuba inyanga zaphela inyanga ezintathu babuya bampofana bazemzini ngamaphumulo mabefika bathi nasi isisayiphelile inyanga ezintathu endikhulume ngazo nangu umntwana ilensizwa angimazi yabe sigoduka lentombazane nabazali bayo kanti ukufa kwabe sekuyihlaba lensizwa yabe siyagula lensizwa yabe seyehlala phansi asefika amanazari sesebizwa kuthiwa nansi inhlansi
elisuthi iyagula wasefika amaNazaretha ayilethela umthandazo khona amaNazaretha uplan A na uplan B amefika amaNazaretha uplan A athi hayi uShembe uzwile uzophila simshiya noShembe base beyagoduka bese kwaqhubeka ukufa kwase kubizwa amaNazaretha akandengezi uma ibizwa amaNazaretha akandengezi abesefunda incwadi iMthetho 29 lapho biziwe ngezamasinyana ngilibalanga ngiyabuza ngibizelweni lensisi ubhaqa isakwazi kwenza lutho ngoba lamange sikwenzayo sibamba ngomhlawuphela singahlakanipha sizenze izinto zethu kumnyama kodwa egcineni nawe futhi ungabuzombopha wengane ngoba umbophi baba wengane lengane ekhulisayo iyoba ukudla kwenkantolo ngesimo sokuthi ikhumbula leyo ndlu wakhona ihlabelelo zikaSolomon 2:4 ebese sethamba sebesithayi ngibuye ehamba isikhathi semesefile nezinsizwa zakandengezi abesisiqalisa inyakaza lensizwa nizensizwa ngamaphumulo besacela maNazaretha ningibizele intombazane yakwaMpofana babesebebiza ingane yakwaMpofana ithe mayisibiziwe bithi lensizwa lena ingane yami lena basebebuza ukuthi awuqale nini ukwazi ukuthi ingane yakho basalethele ingane wayiphika ithi lensizwa hayi ngicela ukukhuluma iqiniso lengane ngayazi noma futhi lengane uyayazi kodwa uma wathi kimi angiyiphike lengane ngoba isonto la ngisonta khona ihlabelo zaSolomon 2:4 bangaka abazali abathe cha iphike lengane ngesimo sokuthi lengane alona iNazaretha uthela ngehlazo namhlanje sithanda ukwenza izinto zombukiso kodwa khonto esikhohlayo lokhu sathengela abantu besifazane izinto nhlalisu umuntu wesifazane akathengelwa izinto ayibonga inkosi akathengelwa izinto noma ameni ungahamba ungishila esontweni kodwa uma uthanda lo muntu awumthengeli izinto ayibonga inkosi ngeke ngahamba ngetekisi ngithola ukushayela ke mina ngeke ngahamba ngetekisi sengihamba ngetekisi ngezwe ngihlathi ngophayini lapha ngiziba ngithi ngiyabheka lapha nanga amathiki kuyahlofozela ama-Doritos nale zinto akeyelo lesi simhlophe nokubomvana kathi nginophasiti isimaphothi uyaphi uthi ngiphuma ipicnic nentombi yami ipicnic akuyona abantu abahamba ngamatekisi ayibonga inkosi ipicnic yethu nabantu abashayelayo intombi-ke into ethengelwa yona intombi into ethengelwa intombi funda baba ihlabelo zaSolomon 2:4 wangiletha endini yokudlela lalela-ke uyabona uma unentombi nakho-ke ngiyamtshela manje ukuthi nayo into ethelela ifuna ugane ukuyakhetha amathayiphu wedethelela ngani njengoba nilinde amathayiphu nawe uthi uma kuhamba nombani uthathe nawe ungalokhona ibala umende owazi nawe ukuthi ezikhona ibonga inkosi lokhu uthi umuntu akaseka ngekho ezingeni lami ubhalwe futhi umuntu osezingeni lakho wangiletha endlini wangiletha endini yokudlela isibonakaliso sakhe phezu kwami sasi uthando lihlanganisa abantu hayi ukuthengelana izinto ayibonkosi uma umuntu esekuvakashela enhlanhla nayo into ufuna umthengele yona ngibambezele ngemvaba yevini yama-aphula ongiduduze ngama-aphula ungiduduze nje ngama-aphula amen ukuba ngiyafa uthando hayi nama-Doritos nama-Please namalezi neyilephu leyo nto umshonisa lama loba lo muntu uzohamba emhlabeni ungakalotsholwa ngothi ufike ngale kwezayo uvalwe lezi zintathu uphazona kuthiwa kuphi umkhwenyana lo kade kulobola ngalesidweni wadla amalobolo ususenikuzwini yayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni cha zikhonze izinto zenkosi omiyo phambi kwenu umntwana omncane kakhulu igama umhlengi Sibongo owakaNgubane izalwa ke intombi yaseYibisini ezweni lakithi eMkhomasi amen ithempeli lakithi umuzi wenkosi yamaNazaretha ubabamkhulu emvuyini
kodwa ke okwamanje